Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tamisha, ke re mošate go se moya ka Dr. Magabo. Le gone ke rata gore ke le botse story se ke se badilego, go ra gore ke story time. Re tlo thoma go dira di-story, go ba le story time mo channeleng ya rena, gore re be le nthwele ya gore re ko rona ka montle gore na go diragala eng. Gomme di-story tse ke tlo le botsa go tsona, tse dingwe tša tsona ke di-story tša go tshosha, le tša go tshosha tse le gore mohlomongwe tše dingwe di ka go tše le di bolela ka baloi bathakati, tše dingwe di ka bolela ka di-paranormal activities. Paranormal activities ke mo e le gore ke di-story tše le gore di amana le di-spirits. Di-spirits tše le gore ga se di-spirit tše di botse tše di lego mo leseding, ke di-spirit tše le gore di a tšhoša. Mohlomongwe go tše di-spirit tše le gore di tšwela jalo ka dipoko, di-spirit tše le gore di tšwela jalo ka madimoni, jalo le jalo. Lebaka la gore ke dire di-story tše ka baka la gore taba tše ke tlo le botsang tsona ke di-true story, di diragetše ka nnete. And ditaba tše ka tsona ke rata go le bontšha gore moya o gona, moya wa phela. And ebile di-story tše di kgona gore bontšha gore ge motho a hlokofetše moya wa gagwe go diragalang ka ona. O tsebe gore gore moya wa gago o ya kae after wona o se no hlokofala, wena kwena o swantše o tše decision gane jalo o sa phela. O tlo tša decision jang ka o dira dilo tše gabotse ka mokgwa modimo a nyaka gore o phele ka gona, jwale le jwale gore motlha o hlokofetše moya wa o se ke wa ya diheleng, moya wa o ye mo leseding. Mara o kgotše le gore o phela gampe, o dira batho gampe, o thuta batho ga bohloko, o dira dilo tše le gore ga se tše di botse, o tsebe gore moya wa gago o ka se kgone go ya mo o swantše o ye gona, moya wa o tla no ba lefelefeleng. And ebile di-story tše ke di ratelang le ntšwela go bontšha gore ge motho a bolailwe moya wa gagwe o ya kae, ge motho a hwile lehu la bohloko moya wa gagwe o ya kae. Akere so ntho e ge re ka di-followa re le batho ra ithuta from tšona di-story tše le gore di a diragala, di diragala batho ba bangwe. Ntho ya gore batho ba bolayane e tlo fela, ntho ya gore batho motho a sepele a ye kae a nyake sehlare sa go bolaya motho e tlo fela, ka baka la gore o tlo kgona go bona gore mara ntho e ke dirang ga se gabotse kore ke tla iša ke tšea bophelo ba motho ke ga bohloko a sa phela, ke tša bophelo ba ga bohloko. And ebile motho o go tloga mo ga sa moya wa gaga ga o sa tlo ba gabotse. And wa kgonagala gore moya o mothola o tle o honte, o go tshwenye wena le ba lapa la gago. So ke tše dingwe tša dilo tše le gore santse re go thute ka tšona, re go thute kudu ka semoya. Ke tlo ba le di-video tše dintšhi mo le gore ke rata go tlo bolela kudu ka tlholo ya lefase, ke tlo bolela ka batho ba re ba bitša gore ke the ma-Anunnaki, ke tlo bolela ka mehuta ya di-spirit tše sale tša phela tša kore goba not di-spirit a kere mehuta ya kore diphedi tše sale tša ba gona mo lefaseng. Re tlo bolela ka the fallen angels, ra tseba re bebele re botša ka the fallen angels. Akere re tlo bolela ka dibopego tša bona, then e ke bolela ka tšona ke tla ba ke le bontšha le pictures tša bona gore di-fallen angels ba bangwe ba le so, ba bangwe ba le so. And yona ntho ya the fallen angels ke e le gore mafeletšo e tliša the demons, madimoni. Gore ga o setse le gore o ka kgotse le gore o kgotse le gore o mo ntlong e le gore e haunted, ye le gore mohlomongwe e na le madimoni, ga e le gore o na le gift, spiritual gift se le sa gore o kgone go bona di-spirits, o kgone go bona that demon, o kgone go tseba ka go e bona fela, o kgone go tseba gore yo ntho le ke boneng ke demon. Goba ge e le gore maybe ke a poltergeist ke motho e le gore sala a phela a tlhokofala and kgotse le gore o tlhokofetša ka bohloko mo e leng gore wa boa ke spirit sela sa kore ke spook sela sa kgona go mova dilo. Dipoko di tla ka tsela tša go fapana goba di-spirit di tla ka tsela tša go fapana. Badimo ba rena ba lego mo leseding ga re ba re fere as dipoko ga ba poke because ba mo leseding. Sepoko ke motho e leng gore o tlhokofetše, ke moya o le gore o tlhokofetše, motho ona o tlhokofetše, and then moya o la kgone go ya into the light. Moya o la ke a roaming spirit, ke moya o le gore o tletletše mo gohle, o dula mo gohle, ke moya o le gore o ba attached to dilo tša mo lefaseng, mo e leng gore moya gona o kgona go tshwenya batho ba lego mo lefaseng because motho ola ga sa roba le gabotse. Ba bangwe e ba sepoko sene sela mare kgotse le gore ke moya o mo botse, akere ke moya o mo botse, ga ona le tše dimpe tša di dirilego e no ba gore yena o bolelwe ga bohloko. Akere ke spirit se le se nyaka go rapelelwa, go ba le spirit se le gore motho ana mohlomongwe ke yena bego a bolaya batho, motho la ga ba bolaya batho ga a tlhokofetša a sa kgona go ya leseding, then e ba a roaming spirit, e ba a poltergeist ye le gore ge ke spirit se le gore motho ana ga a tlile ke sepoko sane se tlile ka mo lapeng ka mo se kgona go mova dilo, wa bona se kgona go goga ditulo, se kgona go bula mabati, se kgona go bula mafastere, o bule le mošito wa sona wa sekwa se tšwelela, wa kwa di-footsteps tša gona ene tša go tšhoša. Ke dilo tše re rata gore tle re bolele ka tšona.
o nagantšhile tše di khosa ke eng, and then re ka di avoida jwang, and then le tsela ile re ka kgona go di rapella ka gona akere ka baka la gore spirituality se nabile spirituality. Ga o ena le badimo ba manguni le ba mandao fela goba mohlomongwe le ba seprofeto fela, o se ka napa ipotsa gore wena mmereko wa o limited, ga o limited mmereko wa gago. Mmereko wa motho le o na le spiritual gift ke o montši kudu re nompa re sa lemoge kudu rena batho baso. Makgwa a mantši ke bona ba practice mmereko wa bona wa spirituality ka tsela ile gore ya nyakega ka gona, ka gore mmereko wa gago ga se go tšhola taola fela wa thuša batho ba ba phelago. Mmereko wa gago gape ke go thuša le batho ba le gore ba fetile, o kgone go thuša memoya ya bona e robale gabotse, and then ge e le gore o ngaka o šomiša ditaola, o šomiša dipheko, o tla šomiša dipheko tša gago o thušana le ba lapa la bo motho wa tlhokofetšeng gore moya motho la o boe gabotse ka gae, moya motho la o kgone go robala gabotse jwale le jwalo. And ge e le gore mohlomongwe o moprofeta ba mohlomongwe o medium, ke mo e le gore o tla ba šomiša maatla a thapelo go rapelela batho ba uwe gore ba kgone go bona lesedi, ba bone kganya, ba kgone go followa kganya, ba ye into the light, moya wa bona o hwetša khutšo. Ka gore ge moya wa spirit sa ba bang ba badimo ba ile gore ba tlhokofetše, ge moya wa motho we o se into the light, motho o ga re mo referre as badimo because moya wa gagwe ga o into the life, into the light, moya wa gagwe o mo lefelefeleng. And then ke moya o ile gore ba ke spirit se ile gore ge se tla go wena se tla tliša matshwenyego, se tla tliša ditlaišego, se tla tliša dintwa, se tla tliša pefelo, a kgwetša go phela o kwatile, dilo tša ga di sepela gabotse, lapa le a phatlalala, di-divorce di a tsena, bana ga ba nyalwe, ditšhelete di a phatlalala, bana ga ba tsene dikolo, kore se tliša tlhophego because sona ka bosona ga se se robala gabotse. So ke responsibility ya rena ge re phela gore re make sure ge batho ba borena ba tlhokofala re dira dilo the right way gore batho ba le ba kgone go ya into the light. Ka gore spirit sa motho la le ga ntse a tlhokofetše o tlo kgwetša le sona se re tlhophang, se re tshwenyang mafeletše ebile re naganela bathakati, ya bana ga se bathakati, ke spirit sa motho le wa ga borena. Motho ga se a robala gabotse, o nyaka dithapelo, o nyaka thušo, re mo thuše gore a kgone go robala gabotse, and then ga a robetše gabotse o tla go rena as badimo ba e leng gore ba tlišang ba re protector, ebile ba kgona re tlišetša le di-blessings, ebile ba kgona go gore go na le ntho e mpele e tlo tlhang ba kgona gore botsa ka pela gore tlhokomela 1 2 3 ge dilo tša bophelo di sa sepela gabotse ba kgona go botsa ba ge le go na le ntho e le ra e tlo sepela gabotse le sema ba ka ditšhelete kua pele kua o tlo ba le matha ditšhelete, ba kgona go botsa e sa le gantšo le badimo gore ei šomiša tšhelete gabotse, o ka re o thoma waste tšhelete, go tlo ba le bothata kua pele and o tlo inida tšhelete o kore ke badimo ba le e leng gore ge maphelo a rena a sa sepela gabotse re sokola, go na le mathata ka ra maphelo a rena re kry-a mathata mo le moki, le bona ba diang ba kwa bohloko ga ba nyake go bona re tlhophega. That's why le bona ke dira di-story tša mohutoki, okay, e reng ke se ke ka naba too much, a re tseneng ditabeng. Ge e le gore wa tsa gore wena o lešwega ke tlo le go botsa gore mohlho mongwe o se ka se theeletša goba o re go se theeletša o se ka lebelela di-pictures, and then mara go bohlokwa ke be ke rata ge le ka se theeletša because kudu le batho ba le re na le spiritual gift ke maele ka mokgono ntho e kgona go eda godimo ga mmereko wa gago as a spiritual person. That's why bona batho bangwe ba na le spiritual gift, motho a phela lora ga a gola se kgotse go phela lora batho ba le ba tlhokofetše lora dipoko jwale le jwalo, nna ke gotse ke lora dilo tšeo and ka motlha ke be ke tšhoga ke lora batho ba tlhokofala jwale le jwalo, and ke ba bona ba tlhokofetše ba le ka momušare le ba bantšintšintši jwale le jwale kgotse toro jana kgotse di ntšhoša a kere ba kgotse ke lora dipoko jwale jwale mo e le gore ke be ke di tšhaba ka pelo le moya, le motho a no bolela lebitso le la gore sepoko ke be ke thuthumela until one day ke bona sepoko ke se bona ke kopane sona face to face, ke tlatla ke le botša tiragalo yo gore na ke neng, then from there and then ge ke tlo tsamaya ke tlo yo thwasa mola, then letšhogo le la tloga automatically la tloga because ge ke gola ke lora dipoko ya mpontšha gore badima ka ba mpontšha gore this is ye nngwe ya mešomo e le gore ke tla ba ke e dira a kere go rapelela batho ba e le gore ba fetile, ke rapelele memoya ya bona, and then go thuša batho ba le gore ba tlhokofetše mohlomongwe motho ana a bolailwe ka tsela ya bothakati go bereka setupo sela go ba lebitlalela gore motho la batho ba le bathakati ba le go ba balobi ba le ba tsene bophelo ba gagwe ba seke ba yo mošomiša, motho la kgone go robala gabotse ke tše dingwe tša mešomo yaka a kere. So ke ka mokgone gore le wena as a spiritually gifted person badimo ba tla ba go bontšha kgafetša gorena wena o tlo specialize ka eng le eng. So until go ba le nako tšele gore after x no thwasa mola then ke thoma go di bona jwale, and ebile ga ke sa tšhoga ke tlo le botša di-story tše ntši le gore nna ke di bone physically
like go ke bona seboko bošego and then mohlomongwe ebile ke kgona go se feela le mosegare gore na go diragetseng ke le botša in details gore ga e le gore le wena o kopana le dilo tša mohutonowe o se ka kgwetša o tšhoga o tsebe gore ke eng o se ka makala gore na ke eng wa thoma nagana le tšo le gore ga se tšona o tsebe gore na ke ka baka la eng o ba le di-experience tša mohuto moso dira goreng and then gore o be strong for dilo tšela di seke tša go attack-a di kgona go attack-a di seke tša go possessa di kgona go possessa tša tsena mo mmeleng wa gago tša go diriša dilo tše dimpe ke eng e leng dilo tše le gore santse o di dire okay le gopole gore go na le video ngwe ke rile ke e dira ke bolela ka mešomo ya rena as spiritual gifted people ka bolela le ka batho ba ile gore ba bereka as di-psychic mediums ka bolela le ka batho ba ile gore go tšele gore ke a medium goba ke ngaka goba ke moprofeta o e leng gore ebile o bereka le maphodisa di-detectives mola nageng tša bo America nageng tša bo UK ba bereka sowe ino ka mo Africa ga ke tsebe go na le mo ile gore ba kgona go bitša batho ba tshwana le sangoma goba moprofeta goba medium and then go tšele ba busy ka case e itse maybe go na le serial killer and then manye go tsana motho a busy a bolang batho ke mang ka mola because dilo tša di-serial killer jalo ke dilo tšelo di diragala go fetišiša rena ka mo Africa borwa go ra ke no ka mola 95% di a diragala mo le gore ka mo nageng ya rena Africa ke 5%. So that's why ka mola maphodisa a mantši ba bereka le batho ba bitša gore ke di-psychic detectives mo le ba kgona go lata a psychic goba a medium akere and then ba thushe go solva murder case yeke ba kgone go kry-a modiri wa dilo tšeke goba nako tše ngwe motho wa ona go tšele gore ke ngwana o sepetse a ya shopong sala ile a senka tlhela sa boya ba monyaka ba mokgwetša bane ngwanola o tšere ke motho wa motšereng ebile o tšo mmola ebile o tšo mo epela kae so ba ka se tsebe gore na botsotse go diragetseng ebile ba traele go nyaka maphodisa ebile ba dutše fase ga ba kry selo mara ka nako e ntšhi ba lata di-psychic detectives tše e leng gore di šomiša maatla a tšona spiritual gifts sa tšona and then ka spiritual gifts la badimo ba bona manyolo a bona ba tlo ba bontšha exactly gore na go diragetseng kore mo o tlo bona ka di-vision mo o tlo bona ka the third eye o tlo no bona bioscope ba go bontšha step by step gore na ngwanola o rile go tloga mola go a diragalang ka yena ba kgona go montšha le rona batho ba ile gore ba mo kidnapile ngwanola ke bomang ngwanola ba mmolaile jwang ba ba tshwereng ke eng sebetša se le gore ba se šomiša go bolaya ngwanola o epetšwe kae and then ga bona ba ka followa di-instruction tša psychic detectives ba kgona gore setopo sa ngwanola ba se kry mafeleletšego le motho we a tshwariwe goba batho bao ba tshwariwe ke botlhokwa ba spiritual gift ba ka gešo goba a spiritual person a se gore o swantse o tšhole taola fela a se gore o swantse o tše bebele fela o consulte motho fela aowa it's more it's diverse that's why ke rata gore ke thute kudu ka spirituality motlho mongwe ntho e tlo re thuša wa kgotse le gore re kgona go bereka mebereko ya rena re swantse re e bereke ka tsela ya nnete and ebile re kgona go thuša setšhaba because ga o le the chosen one gore gore mmereko wa ke o thuša setšhaba ga se o ke thuša fela ke o thuša le batho ba bangwe ke a le leboga a re tseneng ditabeng story se ke ratang go bolela le lena ka sona lekgono ba se bitša gore ke the bell witch goba the bell witch legend goba the bell witch haunting witch e ra gore moloi mo le le gore bell yeke ke sefane sa mone le gore tlo bolela ka yena tšatši la lekgono John Bell le ba lapa la gagwe ba dula nageng ye nngwe ya kwa America mo lefelong le ba le bitša gore ke North Carolina. John o sepetše le ba lapa la gagwe ga mmogo le malapa awe a 10 ba sepela ba ya nageng ya Red River Tennessee e le go ye nngwe ya dinaga tša gana kwa America ba fitlhile kwa gomme ba reka dinaga gomme ba thoma go agagana mowe ba ba le mašimo jwale le jwalo John le yena ba re e be le monno mongwe wa mohumi mo le gore ba rekile naga e kgolo kudu mo le gore o ba humile kudu a ena le mašimo a gagwe John ebile o be a ena le di-slaves e be le batho baso ba e leng gore ba tšerwe ka mo Africa ba išwa nageng tša bo America jwalo ba ya ba rekišwa gona as di-slaves mo e le gore ba bereka gona mo mašimong a nauwe gomme re tlatla re ba le di-video mo e le gore tlatla re bolela kudu ka di-slaves gore na ba di tšere jwang ka mo Africa ga ba fitlha kwa le go ba rekiša ba rekiša jwang le rona ba ba tshwara jwang ba ba treata jwang le rona go tlile jwang gore di-slaves tše mafeletšong ba kgone go kry-a boipušo akere re tlatla re tlo bolela ka tšona ka re ga malapa awe a o tloga North Carolina a sepela a ya
Red River, Tennessee. Go bo ena lelapa le leng gape le e bego e le lapa la ga Betts. Monna wa ka mo ga Betts o be a bitswa Frederick Betts, a ena le mosadi wa gagwe yo a bitswago Kate Betts ga mmogo le bana ba bona. Le bona o no tshwana le John, le bona ba ile ba reka naga gana mola, le bona ba agatše ba agago, ba thoma go ba le mašimo a bona, gomme ebile ba ba le di-slaves tša bona. Ba re go bile nako ngwe e le gore Frederick Betts o ile a thoma go lwala, ga a lwala mo e leng gore a sa kgona le gona go šoma, and mo e le gore o ile a tlhagela ke se sengwe mo e le gore o ile a palela ko go šoma, and then ga a palela ko go šoma then ya ba nthela gore o palela ko go support-a lapa la gagwe. Mafeletšong gore ba kgone go phela ka gae a bona bokaone e le gore a rekiše ye nngwe ya naga ya gagwe, o ile a e rekišetša John Bell. Gomme ga a se no mo rekišetša mosadi wa gagwe e le go Kate Betts, o ile ga a lebela go tše le gore gape ba rekišetše John Bell naga e kgolo kudu ene ka tšhelete ya fase-fase, mo e le gore Kate Betts o ile a bona o kare John Bell o ba tšela advantage ka kalare wa bona gore Frederick Betts le go monna wa gagwe ga a sa na maatla a go šoma, and wa bona gore tlala e tsene motseng, then o thoma go tša advantage. Wa bona gore nagela a e rekileng ke e kgolo kudu mara o ba file tšhelete e nnyane, ga se a ba fe tšhelete le gore e lekana yona naga yela. Se se ile sa kwatiša Kate Betts kudu mo e le gore mafeletšong family tše pedi di ile tša sa thoma go kwana, ba ile ba thoma go lwa ka bose bona. So ba re ka 1817 gana mola ga John Bell, ka lena matšatši John Bell o rile a ile a sepela gana mo tšhemong ya gage, gomme a kopana le phoofolo ye nngwe. Ba re phoofolo ye ga e bona e be e le bjale ka mpša e kgolo-kgolo, mpša e be e na le maboya a mantši a ma-black a mantsho, and then mpša e be e na le tlhogo ya mmutla, and then e na le mahlo a makhibidu a go phadima o ka re a tuka mollo a go tshosha. So o ile a bona phoofolo a tshoga ebile a makala go bona phoofolo mohuta uwe ka a ba tshwere sethunya, ba tlwaetše makgwaka kwa ba tlwaetše gore ka nako tše ntša tša di-slaves ba phela ga ba sepela mo ditšhomo tša bona ba phela ba tshwere dithunya e be le setlwaelo sa bona. Gomme ile a tša sethunya sa a leka go thuntšha phoofolo ela gomme ya no nyamelela mo pele ga gagwe, ga se a ithuntšhe, ga se ekgwe, ga se itšhabe, e no disappeara mo matlhong a gagwe. Taba yo ile ya tšhoša John Bell kudu mo e le gore o ile a tšhabela gae, ga a fitlha gae a botša ba lapa la gagwe. Ba re go tloga mowe le di-slaves tša gagwe, batho ba bego ba šoma mola, basotho ba ile gore o be a ba tshwere jwela ka di-slaves, le bona ba ile ba thoma go bona dilo tša go makatša ge ba le gana mo mašimong ba bereka, and mo e le gore dilo tše di ile tša thoma go ba tshwenya le ka mo dintlong tše ba dulang ka mo go tšona. Ka nako ene le ya di-slavery ge motho a ena le polase ya gage ebile a ena le di-slaves, o tlo ba le ntlo ya gage e kgolo-kgolo, gomme ka mola morago ba kua kgolenyana le ntlo o aga ntlonyana tše dinyane tše e le gore ke tša di-slaves, goba mohlomongwe ntlo e tee e kgolonyana ye e le gore di-slaves tsela ba dula mmogo gana ka mola. So ba re e rile ge thoma ba bošego la tšatši lene le we John Bell ga sena go bona yona mpša yo ya go tšhoša ya go makatša. Bošego ba gona ba rile ba seno thoma gore ba robala, ba thoma go kwa di-footsteps jwalo le jwalo ka montle, ba thoma go kwa mo menyakong go thoma go kokotiwa, ge ba bula ga ba bone selo, ba thoma go kwa ka re motho o goga chain, ka nako ngwe ba kwa re ke ka mo jarateng, ga ba ya ba lebelela ga ba bone selo, ka nako ngwe o ka re ke mo godimo ga ntlo. So ba ile ba thoma go tshoga kudu, and then ntho e ile ya thoma go oketšega tšatši ka tšatši, medumo e ile ya thoma go oketšega tšatši ka tšatši mo e le gore mafelelong medumo e ile ya thoma go diragala right ka mo ntlong, ba kgona gore ba robetše ba kwa mabati a bulega, ba kwa di-footsteps tšela, motho a kore gape ke ya kwa gore motho o tla mo go nna, a kore gape motho yo mo gaufi le nna mo ditlhogong tšaka jwale le jwalo. Dilo tše di bego di diragala di be di tšhoša batho ba lapa leuwe, and ba re di be di sa diragale le bona fela, di ile tša thoma go diragala le ba leng ka kwa ntle ba le e le go di-slaves tša ena John Bell, mo e leng gore yona medumo e ile ya tla ka maatla, ene ba lapa la ga Bell ba tšhaba go botša batho ba bangwe ka ntle gore gape re na le mathata a masole ka baka la gore batho ba le ba makgowa ke tlhago ya bona gore ge ba setse ba kopana le dilo tše le gore ke dilo tša go tšhoša, e ka ba di-paranormal activities, e ka ba dilo tša tshwana le dipoko, e ka ba dilo tša tshwana le bothakati boloi, ba tšhaba go di bolela.
ka gore ge o ka tswela ka ntle wa botsa setšhaba gore gape nna ke bone dilo tse di so le tse di so, ba thoma gore wena o a gafa, ba tla go tshega, ba tla go kwera, ba o tšea jalo ka segafi mo e le gore ba kgona gore ba go tšee ba o tšhe sepetlele sa digafi. Jale ka ge John ba senya gore batho ba nyatše lapa la gage ka gore John e be le motho wa go tlhomphega kudu ka ge e be le mohumi, o ba tšhaba go botsa batho ba ka ntle ebile a tšhaba le go nyaka thušo. Sera so sa ba tshwenya sa tswela pele go ba tshwenya mo e leng gore dilo di ile tša ya ka go fetišiša, mo e leng gore ba thoma gore nako tse dingwe ge ba tsoga ba kgwetše le gore le go bethwa ba bethilwe, ba lela ba gamiwa bošego, ba na le di-scratch mo mebeleng ya bona. Ba re yona ntho ya go ba tshwenya kudu e be e tshwenya John Bell kudu, ebile e tshwenya le ngwana wa gagwe morwedi wa gagwe yo a bitswago Betty Bell, e be e ba tshwenya kudu bana ke babedi. Mafeletšo ya thoma go ya go le go mosadi wa gagwe, go ba le ba bangwe bana e be e ka no ba di-scratchina tšewe le ka ise ka kudu, and then le go ba goga mapae bošego ba robetše jalo le jalo. Ka lapeng la ga John Bell go bo go sa robadiwe bošego, mo e le gore ba rule ba thoma ba le magotlo ka mo ntlong a magologolo a e le gore a balela a ba tshwenya le ona. So go ra gore magotlo ke magotlo a e le gore a bego a sepela le sona sera se se bego se ba tshwenya. Ge dilo dintši di ba ka tsela e ke mafeletšong ba thoma go tlalelana ga ba sa tsana ba dira mo e le gore John Bell ebile o thoma go saba gabotse le mo mmeleng. John Bell o ile a feletša a ya go moagišani wa gagwe o ba bego ba mmitša gore ke James Johnson. A botša James Johnson gore yena le balapa la gagwe ba hlakišiwa, a mo tlhalosetša taba ka mokana ga tšona go tloga tšatši la mathomo ga bona phofolela go fitlhela le gane jalo. Gomme James Johnson ba re e be le monna e le gore e be le modumedi, e be le monna e le gore ke motho wa go believa go modimo, motho e le gore o tsena kereke. Gomme James Johnson a ra oa nna le balapa la ka re tla tla mo bošego re tle re tlo lala le lena re bone gore na go diragala eng, re tliše le dithapelo. Ke nnete ba tlile bošego ba lela ba rapela, gomme ge nako e la gore ba robale ge e fitlha, gomme sera sela se nama sa thoma sa lela se ba tshwenya bošego. Dilo tše di letšeng di diragala bošego di ile tša thuša James Johnson le balapa la gagwe, mo e le gore go sasa ba ile ba boela ka malapeng a bona. Gomme James Johnson ka go tšhoga ga gagwe a bona gore tabeng ka se ikhipe sephiri, a thoma go botša batho bangwe ba baagišane, e le ge a be a leka go nyakela moagišane wa gagwe John Bell thušo. Gomme taba e ile ya spreada mo motseng mo e leng gore batho ka moka ba mo motseng ba ile ba thoma go tla ba tlala ka moo ga John Bell ge ba nyaka go bona sona sera seuwe. Gomme bona go ya ka bona ntse ba ipotša gore ke moloi, ba sa kgone go šana botsebotse ke mare ba ipotša gore ke moloi. Ga bantši ba thoma go tlala mo go thoma go tla le di-paranormal investigators. Di-paranormal investigators ke batho ba e leng gore mošomo wa bona ke go nyakišiša ditaba tše ke tša go makatša, ditaba tše tša dipoko, di-poltergeist le madimoni jwale le jwalo. Di-paranormal investigators go na le di-devices goba metšhini e le gore ba e šomiša, ke mennyane metšhinyana gona e lekana le di-cellphone ka bogolo, e le gore ba e šomiša go leka go communicate goba go bolela le tšona dilo tše e le gore ba tla ba di nyakišiša. Naga tše dintši tša kwa bo America go setse le gore motho o rekile ntlo, mohlomong ka mo ntlong ye go na le spirit se le gore se ya ba tshwenya, ba bitša di-paranormal investigators tša tla, gomme ba tla ka di-device tša bona ba di beya mo ba di beyang gona, gomme ba tla le ka di-camera ba di beya mo ba di beyang gona. Di-camera tšela di kgona go tšea tšona di-spirit tšewe di-pictures, then ba kgona go tseba rona okay ke spirit sa mohuta mang, ke demon, ke poltergeist goba ke spirit sa mohuta mang. And-e ebile di-device tšela ba kgona go bolela kore di-device tšela di kgona go fa di-spirit tšela energy ya gore di kgone go bolela, ka gore spirit ga se na maatla go bolela, mare through these devices di kgona go ba le energy ya gore di kgone go bolela. Ge motho a botšiša spirit sela question, spirit sela se kgona go mo araba, se šomiša yona this device, di kgona go šomiša energy ye tšwa mo go di-device tšeke. Gomme di-paranormal investigators tšewe di ile tša tla le tšona, ba tla le tšona di-device tša bona tše ba berekang ka tšona, ba leka go bolela le tšona di-spirit tšewe. Spirit seo gomme ga ba bolela le yena a bolela gore ke yena moloi, gomme a bolela ba motšha lebitso la gagwe, a bolela lebitso la gagwe ke yena Kate, gomme a o tsebe gore ke nnete e be le moloi goba jwang. Ka ge spirit seo se boletše gore lebitso la sona ke sona Kate, ba ile ba feletša ba ipotša gore mohlomongwe
ke Kate Betts e le go moagišane wa John Bell. Le go pele gore ke rile Kate Betts ke mosadi wa Frederick Betts. Frederick Betts ke monna o le gore John Bell o rekile tšhimo goba naga mo go yena, naga e kgolo mara ka tšhelete ya fase. Ka go la re taba ile ya kwadiša Kate kudu. Batho ba nagana gore mohlomongwe Kate ke moloi, mohlomongwe Kate mohlomongwe wa itefeletša. Mara ye ya gore ke yena Kate ka nnete o bona nna ka yena ga senke ya proviwa gore ntho e ke nnete ke moloi ga senke ya kgona go proviwa. Ba re ka ge batho ba thomela go tlala mola and ebile ba robala mola because ba nyaka go bona sona spirit seuwe, and spirit se ba re sile sa thoma le go bolela ga ba se butša diputšo ba se bolela, le ba sa se butše se bolela. Ba re the more batho ba bangwe ba bantši le sona se ile sa ba le maatla kudu, se ile sa ba very very strong kudu. Ka ge se ba tshosha, ga batho ba tshoga lo tša tshwane di-spirit di feeder goba mohlomongwe di a ke tsena nka bja jwang di feeder mo di-energy tša rena re le batho. Ge o kopana le spirit gomme o tshoga, spirit sela o se fa maatla, se ba le maatla. Ke ka mokgwa le gore spirit se kry-a maatla ka gona, and then se ba le maatla se kgona gore se go tshoshe mo goba mohlomongwe bile se be se go attack, o se fa maatla le go feta. Ka go ka la re go botletse lefelo leuwe batho ba bantši, and batho le bona ba tshogile le ba bolela le sona goba ba nyaka go sekwa ba tshogile. The more ba tshogang ke the more e le gore ba dirang ba efa spirit se la maatla. Ba re spirit se la ka la re ge se thoma go bolela lentšu la gona le be le kore se be se bolela ka lentšu lengwe la go tshosha le le gore batho ba tshoga. Di-paranormal investigators tšewe di be di sa dule. Ga ba batlile today ba ipotsa gore re tlo tša 3 days or 5 days, bošego bo botee fela ba lela ba tšhabile, ba sa kgone go siemela mo e le gore mafelelong ba ile ba stopa go ya ga John Bell. Ya ba re John Bell o šala a ite le ba lapa la gagwe ba ikemela ba iteng. Ga sentše se ba tshwenya jwale, ba re kudu se be se tshwenya Betty e le go morwedi wa John Bell. Se be se mo tshwenya ka tsela e leng gore yena Betty o ba re nako ntšhi ga a tsoga o kgwetše le gore o na le di-scratch mo mmeleng wa gagwe, o ngapile o gobetše jwalo le jwalo. Tšetlengwe ba re o dula ga a tsoga mola a ntša go elela mola a kgwetše le gore se tšere meriri ya gagwe se bofile mo headboardeng, mo ditšhiping tša headboard. Ga a leka go elela gore ba lapa la ba tla ba mo thuše, se thoma go metha ka di-face. Ga a thiba di-face tšela se goga mapae jwalo le jwalo. Ka ge John Bell a ile a bona gore spirit se tshwenya ngwana gagwe kudu, morwedi wa gagwe e le go Betty, gomme a kgopela ka mo next door ga James Johnson gore Betty a thome go robala ka mola. Bošego ba mathomo Betty o rile go ya ka mola ga ba seno ya malaong, ba tima mabone, ba re ba kwa lebati le bulega, ba thoma kwa di-footsteps, ba laeta le bone ka pela. Ga ba laeta le bone ba kgwetše le gore lebati le tswalelegile, gomme ene ebile ga ba bone selo, ma di-footsteps ba di kwele ka mo ntlong. Spirit sela sa thoma go whispera ka mo tsebeng ya Betty, sa botša Betty sa re Betty o nagana gore go tlile ka moki nka se go šale morago, o bo sa tshwanela go ba o sepetše ka gae, ene tseba gore go ngwe le gongwe mo yang gona ke kgona go go šala morago. Gomme sa mmotša sa re go lokile, o ka nna wa robala jwale, nka se go tshwenye ebile nka se tshwenye le ba lapa leke. Then ke ge se timelela, ebile bošego ba mathomo ga se no robala ka mola. Ba re from there ga a robetše ka mola se be se sa tle, se be se sa ba tshwenye. Gomme sa no tšwela pele go tlhakiša lapa la gabo mo e leng gore bo papage ba ile ba thoma go betha ke stroke goba ba in a coma, mo e le gore lehlako le lengwe le be le sa šome gabotse. Ba re leleme la bona di ile la tlala ka moganong, and then ba thoma go palela ke go ja, go bo le bothata gore ba je jwale le jwalo, ba thoma go phela ka go lwala kudu. So go ile ba le nako ngwe mo e le gore Betty o be a ratana le letshwana le lengwe ba re ke Joshua Gardner, ebile ba rata go nyalana mo e le gore Joshua o ile a proposa a ba engaged to Betty. So ga se no ba engaged to Betty, spirit sela sa kwata kudu mo e le gore tšete lengwe yena Betty o rile a le gana mola mašemong a gabo, o re a bona ngwana wa mosetsana a perereko tšhweu a kaletše mo mohlhareng a tshosha. Ngwanola a mmotša ga le gore Betty o se ka ba wa leka wa nyalana le Joshua Gardner, go ka nyalana le yena ke tlo go tshwenya. Betty o ile a tshoga mo e le gore o ile a fediša engagement la gagwe le Joshua Gardner,
ba sa tšwela pele ka tša lenyalo. Nako ya sepoko sela se ntse se ba tshwenya ba re se be se kgona go change di-voice, se kgona go ba ekiša go mimika di-voice tša bona ge ba bolela, go ba ekišetša ge ba bolela. Ka nako ngwe se be se opela le go opela ka lentšu le lengwe la go tshosha. Se ntse se tšwela pele se ba tshwenya tšatši ka tšatši, ba re se ba tshwentše for mengwaga e meraro go tloga ka 1817 go fihla ka 1820. Ka 1820 mola John Bell a ena le mengwaga e 70 o ile a thoma go lwela kudu-kudu mo e le gore o ba sa kgona go dira selo, gomme ka nna matšatši ba rile ba tsoga forogo ba kgwetše le gore John Bell o hlokofetše. Ga ba mmolebele ba kgwetše le gore mo molomong wa gage go ela seela se se darknyana se se green jalo le jalo ba se se blackish nyana jalo le jalo, ene ebile ba kgwetša lebotlolwana la seela sela mo godimo ga tafola. Gomme ba ile ba kwešiša gore ye e ka no ba le poison, mare ba se tsebe gore na botse o bolaile ke mang. Ba re go kgontiša gore ke poison ntho ba ile ba se tša seela sela ba se tšhelela ka mo dijong tša katse ye ba bego ba ena le yona ka tsela ya ja, gomme go sa gona ya tsoga e hwile ba tseba gore ye ke poison, ke ba kgona go bitša maphodisa. Maphodisa ba ntse ba dira di-investigation tša bona jalo le jalo. Di-paranormal investigators di ile tša tla gape le maphodisang tša le gona ga ba ntse ba botšiša spirit sela gore na go diragala eng, ke wena mang, o nyaka eng. Spirit sela se tloga se boletša botsana fela gore sona le kgale se ntse se nyaka go bolaya yena John Bell, and then sa bolela gore ke sona se tšheletšeng John Bell poison. Ke ka mokgwa le gore se boletše ka gona. So yewe ile no khosa gore go no ba le dipolelo ebile ka nako tšo mathomo a naganela di-slaves tšela gore di-slaves tše sekane ke tšona di motšheletšeng poison jalo le jalo, mara ga se ba kgone go kry-a proof ya gore slaves tše ke tšona di motšheletšeng poison. Mara mole le gore sona spirit seo se boletše sa re ke nna ke motšheletšeng. Gomme di-preparation di ile tša diriwa ba re ka bekeno ya lego ba ntse ba dira di-preparation tša go boloka ena John Bell. Spirit sela se be se ntse se tšwela pele ka go tshwenya, se rasa, se dira di-footsteps, se bula mabati, se bula mafastere jwale le jwalo. Ka tšatši la poloko after funeral ge batho ba boela ka gae, bošo ba gona spirit sela se ile sa boa gape, gomme sa ba botša gore ka gore ke kgonne go phethagatša se ke bego ke rata go se phetha e lego go bolaya John Bell, jwale ke a sepela. Eupša ke sa tlo boa. Sa napa se sepetše, ba lapa ba šala ba phela gabotse, malwetši le a sego, di-sound tšela ba bego ba dikwa ba sa dikwa, gomme lapa le le gabotse. Gomme ile ya re ka ngwaga wa 1828 after 8 years spirit sela se nyameletše sa boa. Ge se boa sa tla mo go John Junior, sa tla go John Junior gomme sa mmotša sa re ba re se tlile for matšatši a mararo. Sa tla for matšatši a mararo, ka matšatši a mararo ba re se be se mmotša ka the past, dilo tše di diragatšeng kwa morago. Sa buša sa mmotša gape ka the present ka the present, dilo tše di diragalang ga gane jalo. Sa buša gape sa mmotša gape ka the future, dilo tše le gore di sa tla go diragalela. And dilo tše ka moka ke dilo tše le gore di amana le John Junior le ba lapa la gabo. John Junior le gopole ke morwa wa ko mongwe wa barwa ba John Bell, yena ba ba mmitša John Junior Bell. Sa botša John Bell sa re ka mokgono ke a sepela, gomme ke tlo boa after 107 years, mo e leng gore ge ke boa o tsebe gore ke sa tlo honta goba ke sa tlo hlakiša di-descendants tša gago. Descendants tša gagwe a bolela ka batlogolo ba gage le batlogolo khukhu ba gage ba e le gore o tla ba ena le bona ka yona nako e neuwe. Kore ka gore ga bana ba le ba John Bell ka moka o choositše go tshwenya bana ba John Junior Bell. Ke nnete o ile a timelela, spirit sela se ile sa timelela. And then ka ge John Bell o ba ena le morwa o mongwe o ba bego ba mmitša re ke Richard. Richard nako tšo tša ge spirit seo se ntse se ba tshwenya, Richard o ba ena le mengwaga e 6. Kore ka ra 3 years ela spirit sela se ba tshwentšeng, Richard o ba ena le 6 years. Richard o le ga thoma go gola, dilo tšela di dirala ka mokana tšona e be le ngwane monyane, mara o ba a kgona go gopola, kore o ba kgona di gopola ka mokana ga tšone in details, a di gopola ka moka gore go diragatše so le so le so le so.
ba Richard ula a thoma go kgona ngwala a thoma ngwala fase ka ra buka ya gage ka ra diary ya gage a ngwala dilo ka moka tse di diragetseng mafeletšong yena Richard Bell a ngwala buka gomme buka wana ba bitša gore ke Our Family Trouble, the story of the Bell Witch of Tennessee. Ke tšhare ge le ka nyaka ka mo mabenkeleng le ka ikira gomme la kgona go bala story sewe le ka in details gore na go diragetseng ka re mo nna ka re ke no tlhalosa then ke le ka gore ke se kopanye nyana e be storynyana se sennyane e se ka ba se se telele. So go ya ka documentary ke badilego spirit sela se sa no fela se tla se tshwenya ditlogolo tša John Bell se sa no fela se tla se tshwenya ba ebile se honta lona lefelo le la John Bell a bego a dula mo go lona ga ke bolela ka lefelo le ke bolela ka naga ela ka mokana ye le gore e be le ya gage le gana mola mashimong le gopola gore ke dilo tša kgale tša ma 18 something ga ne jwale polekela e developile ga a go sana dintlo tšela tša bo John Bell tša kgale di tlošitšwe dijarata di khathilwe gabotse go agilwe dintlo go agilwe le memol mara ba re gana mola batho ba ile ba agile around gana mola be go ile tšhimo le ntlo ya John Bell ba tshwere bothata go diragala dilo tša go tshosha ba bangwe motho wa agile ntlo mola gomme ga a thoma o dula ko gare ga ntlo o thoma go ba le mathata o thoma go experience dilo tša go tshosha ba tla re ba dutse ba kwa mabati a bulega mafastere a bulega ba kwe di-footsteps ba bone dijwana di tswa ka dirakeng di tlala mo fase mare di sa thubege ba sa kušona go diragala eng ene mo e leng gore ebile ba bangwe ba ba le mathata a malwetši ba thoma go lwa as a family ga ba sa kwana ba dira ke sona spirit sela ga se tshepišitše gore ke tlo boa ke tlo honta mare yaanong ga se sa honta ba lapa le lefela se honta le batho ba le gore ba dula mo nageng yeuwe mo e leng gore ebile se thoma le go bolaya go na le batho ba e le gore ba feletša ba lwala ba tlhokofala ba bangwe ba tlhokofala malwetši a ile kore makgwa ile gore ba kušona a tlhagile jwang taba ye ya go tshosha ye a go tsebege le gane jwalo gore na motho a bego a etla ke nnete e be e le moloina motho a bego a tshwenya ba lapa la gapele ene ka ga a ile a bolela a re lebitso la kena Kate ga ba tsebe ga ba sure ke nnete ke yena Kate Betts na goba ke spirit se se itseng se ile gore ka nako tša se phela lebitso la sona e be le Kate na mara batho ba bantši ba le batho ba naganela Kate Betts ba nagana re ke yena moloi ba bangwe ba naganela di-slaves gore mohlho mongwe e ka ba le di-slaves tšela ka ba nyaka tokologo goba mohlho mongwe ka ga ile gore di-masters tša bona beng ba dipolase tšeowe makgwawe ba be ba tshwenya di-slaves tše kudu ka gona gomme mohlho mongwe ba bangwe ba bona ba ka ba ile gore mohlho mongwe ba tseba go practice black magic mo ile gore mohlho mongwe ba ile ba thoma go ketwela e le ntwele ya gore ba nyaka boipušo go be go sa tsebe gore na e ka ba e be le dilo tšelo di dirwa ke di-slaves na mara ya di-slaves nka ya gana ka baka la gore ba re le bona ba kgona go bona tšona diphoofolo tšeowe ene ya boraro ba ile ba naganela gore mohlho mongwe ka ne ba le di-paranormal activities ke mo ile gore go tšele gore mohlho mongwe go na le kore dilo tše re di bitša re ke madimone dilo tše ba di bitša re ke di-poltergeist akere ka gore ge naga e le gona e le gana mowe ga letse borena naga yewe pele ga the 18th century yewe go diragaetseng mowe nageng yewe mohlho mongwe ba rile bantši ba lema goba go ntše go dira ya ba gore ebile ba bula mabati a portal to the other side mo e leng gore go ile wa thoma that's ba kgona go bona diphoofolo tšeo tša go tšhoša ebile ba naganela gape le gore mohlho mongwe ka baka la gore dilo tše diragatseng ka ma 18th century ene naga yeo ga ba tseba gore na pele ga ge e ka fiwa batho ba uwe makgwa a uwe ba ka tla ba itšea ya ba naga ya bona ba dira tša temo mo go yona before ba ya mowe naga yeo e be le naga ya bomang kgale ba ile ba naganela kudu ka naga tša America naga tša America ba re ka bontšhi go be go dula batho ba ba bitša gore ke the Native Americans goba indigenous people e be le ma-Native Americans ke bona badudi ba mathomo originally ba naga yela go tshwana ge rena batho ba so re le badudi ba mathomo originally ba mo Africa so makgwa a mantši ba tlogile ba le nageng tša ka bo England bo Europe jalo ba ya nageng ya America
ga ba fitlha kwa gomme ba fitlha kwa ba kgwetsa ile gore go na le batho ba dulang mola batho ba bitsa ke ma-Native Americans. Native Americans ke motlhobo o moitseng wa batho ke batho ba ile gore ke batho ba ile gore ba more spiritual ba spiritually connected. Most ya bona ba na le di-spiritual gift and ba follower spirituality kudu go feta metlhobo e mengwe. So ge makgwa a fitlha ka mola nageng yela America ebile ntse la gore ba thoma go lwa le batho ba beng ba naga yela ba ba bolaya and then magwala a kgona go tšea naga. So batho ba bantši ba tlhokofetša ga botlhoko e bego e le beng ba naga ka nnete. Yana a go tsebego gore mohlomongwe spirit se e ka ba ile se seng sa di-spirit sa batho ba ile gore e be le ona ma-Native Americans na. Mohlomongwe ba le bantši ba epa naga ba dira metsi ba bora metsi ba aga ba jwala le jwale mohlomongwe ya ba ile gore go na le mohlomongwe lebitla le lengwe le le gore mohlomongwe ba tshwenyana le lona wa kgotela gore motho a bego a robetse mo lebitleng lewe then ke yena goba o mongwe wa badudi ba mo nageng yeo ba kgale wa bego a ouna naga yewe o kwatile o bona o ka re batho ba ke batho ba ile gore ba ntšetše naga yaka gomme o thoma go lwa yaanong ke yona ntho ile gore tlo bitsa ke paranormal activities mo ile gore o kgwetše gore o lwa le ntho ile gore ga o e bone o lwa le spirit. So ba ile ba putša diputšo tše dintšhi ba nyako tsa rona botsotsi ntho e ka ba leng maatla ga jwale ga se batho ba tseba rona botsebotse go diragetšeng botsebotse spirit se e be le spirit sa eng ga ba tsebe le gane jwalo le gane jwalo batho ba ile gore ba nna kua gana mola famong yenela e bego e le famo ya ena John Bell go sa diragala dilo tša go tshosha. Go na le cave ye nngwe gana mola polaseng ene e le gore ba bitša gore ke the Bell Witch Cave ba re ka ra cave eo go diragala dilo tša go tshosha di-paranormal investigators ba fela ba ya mowe go dira dilo tše dintšhi tša go tshosha mo ile gore ka ba tsamaya mo ka mehla ba tsamaya ba tšhaba di-paranormal investigators ba sepela through di-trainings tše di itseng tše e leng gore ba ithuta tsela ya go ke protect gore ga ba kopane di-spirit tšewe di seke tša ba attacka di seke tša ba possessa ka re ge di ka ba possessa tša tsena ka ra mebele ya bona go fedile ka bona di ka ba diriša dilo tša go se tsebalege tša ba dira gore ba bolae batho ba bangwe jwale le jwale spirit se ka o diriša dilo tše le gore ga di nyakege ebile se ka go lwatša ebile se ka go bolaya. So go na le trainings tše le gore ba sepela through tšona gore ba kgone ke protector ge bantši ba leka go communicate le di-spirit. So ya ra gore ge e le gore ga se o ye through those training o seke wa leka wa dira mošomo owe ka baka la gore o tla ba o se protected o tla feletša o tšea dilo di-spirit tše le gore ga di nyakege wa di tliša ka lapeng la gago tša tla tša affecta lelapa la gago. So ge e le gore o rata go dira mošomo wa mohuta owe mo e le gore o kgona go communicate le di-spirit ka gore ba bantši ge ba dira mošomo mo botse ge ba ile ko ba kgwetše le go na le spirit ka mo ntlong yeki goba mo lefelong leki and spirit se rata go kry-a khutšo se lapile se nyaka go ya into the light mara se a palelwa then ba kgona go thuša spirit sela ka tsela ya go se rapelela and then spirit sela se kgona go move on into the light bona ba dira mošomo o mo botse. So mara go dira mošomo o make sure ya gore you are protected wa ke grounder o ja dijo tše di tshwanetšego dijo di raloka a big part dijo di bereka a big part when coming to spirituality gore o be protected lona swantse o je the right food then e kgona go balance di-chakras tšela ka gore o needa the balance chakras o tlo needa le ntho la gore o be grounded le meditation o tlo needa gore o kgone go communicate le sona spirit sela and ebile o kgone go balega meditation o thuša gore o be surrounded by the light o seke wa attacka ke other spirits. So go na le dilo tše dintši le gore swantse o di dire pele o ka tla wa thoma mošomo owe. So go na le movie e mentši e le gore ya raloka mo di-TV go na le mongwe ba re ke the Bell Witch go na le mongwe ba re ke the Bell Witch Haunting ke mentšinyana ya raloka mola go Netflix mola di-story tšeo ke di-true stories tše dingwe di bolela straight ka yena family ela ya John Bell tše dingwe tša tšona a di sa bolela ka family ya John Bell ba bolela ka di-family tše dingwe tše le gore ba ile ba reka dintlo moo goba mohlomongwe ba aga dintlo moowe ba dula moo gomme ba thoma go tshwenya ke di-spirit tšela o gopole gore ba reka di-stan gana mola e bego e le farm ya John Bell ba aga tše ba agang tšona ba thoma go dula more than spirit sela se thoma go ba tshwenya
le gana mola caving ene la ba bolela ba re le sekela ya mowe mo e le gore ebile le lebitla la John Bell le sa le gona le leswika la gana di sa le gona le dibuka tše dintšhi di ngwadilwe jwale le jwalo le ka le gore le rata go bala le ka di checka mo Google le ka di checka mo di bookshop la reka gomme la kgona go di bala ke sona story se ke bego ke tshwaretše sona se se bitšwago The Bell Witch Legend gomme ke true story ba gagešo ke true story ke ntho e diragatšeng ka nnete re tla re tlo re beke tlago ka letlela ka story se sengwe gape ke a le leboga